Luke 1:37. Enebi do ku kemeke ni na mkporo. Eni do ku runye ne kemkporo. Eni do ka basi kemeke ni no fi mkporo. Eni do ku kemeke ni rugi bi ke di ke binyin tat. Eni do ku kemeke ni yenutum. U kemeke ni yena million do ko yomde. Eni wi do ku kemeke ni yena kwa idi kok emekeme. Ko do fion April mi Jehovah kana min dio. Ete ko fion mi edi fion all round possibilities. Nte min sangare ko ke social media. I mean could me messages em yon so sangare ke possibilities. I mean te have abasi spirit edi abasi edi tiero. Edi no di nsionsio. Usire nyame yang di bon kam nofi. Irwe mkpolo ke wo de Jehovah kin ma lo kanana do dudu. Ete kidwe Luke 1:37 no do so. Ete ke kpokuri kolo ko wo de Jehovah kin wa enye no dudu. Mmoro there will be nothing impossible. This month kpokuru se fo ke bengede. Kpokuru se fo ko yomde. Tongore ke di ko. Tongore ku wana fo. Tongore ke business. Tongore ke connection. Tongore ki ngene. Tongore ku sungo fangwe ni to. Tongore ke frimbo berengen. Their ministry ngende there shall be nothing impossible. Ko rubo basi amado ke mkpo kakpaniko. Mkpolo nye ni fono kakaiso. Idi okobyo ri kaidem. Usero seno bo me yang bon kam no fi. Te ka Jehovah mo da kpo songo bo siemo. Anam si fonde ki song fo ma todo. Mkpolo ke konde ke kere te ki di tebeke. Ubo bo ngo na mkpo tebe. I content so bo mo woro. Mo eto ka da bo mete aw. Ngidi o kente ke mkpo tebeke ni tebeke so awo mi. Mbo ka ke mo. Afoten ka ke Jehovah. Ko do ku bo bon. Bukulumpo adi possible. Abasi odion fi. Amasebo video mi. Njom fi share. Ku yak video mi atak fi kubok. Njom fi share video mi. Nte share de yak abasi odion fi. Amen.